Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, namthetha kha like Gagash. Lo hi nga ta King Linka, of course. Namthimbani nyimpi ya ku mahlweni. So in relation to this previously I endle video, of course, la fike komso go hoy. Mthimbani we are invited, of course, A17. La of course akona gig, as you can see kwalano. So previously video, of course, I covered maka le tlhelo kombisana ku mina akuna piece linga kona la. Kova business anikombisini kwale. If you can go and check this video, mtafahamisha ukuthi master Tiasha analyze kahle swilo leswi. And the point yami iprovekini because at the 14th of September ifike wona Gagash afika tsala this post. Unfortunately the post leyo original ya Mthimbani yi delete wini, mara ifika tsala ku send back the man, swa the paragraph swa the fan ta wena. I'm not your fan, I'm a businessman, as you can see. So la loko se hina ngutaize master Thini nga yi vona post leyi hambi nga delete swi komba ku Mthimbani fika komisa ku ange hi koti ku afika mhaka leyiwa. And the reason yo a komisa ku ange hi koti ku fika a ku ri ku hi swi kuma eka ti-comments a ni swi voni leswi a na ha yima ku ni va ku moya wu bawu ya kwini because swi loko a ye xibedhlele ku ya hi loko hi languta post leyi ntsena before hi languta leyin'wana hi leswi a ni swi vonisa swona as Master T ma vona mhaka leyiwa a ni hola ku verify a ni nga ti posta njhenjhe se swi loko a kombisile ku i ye xibedhlele a fika a vekela this image as you can see kwalano swi loko leswi Gagash a fika a n'wi byela swona. You get it. So however, since already say now message wa kahle from Gagash vi ya tsala a post ta veta ya ka yona swilo swi kota ku olova ma yikomela mhaka leyiwa. Ka swin'wana of course ra ti 15th September, so fike wona Gagash a fika tsala ku ni kombe ku hlaya hi Xitsonga swi kota ku olova nyana. Ya ifika kombisa ku avuxeni lava rhandza ku 17, of course 17 lifestyle i club leyi a yi rhana Gagash, of course. Loyi hi n'wi vona ku le ka ti-pictures laha hansi la Mthimbani a fika vekela those two images, sungula a vekela leyin'wana swi vonaka nga kusuhana na drip kwalano, a tlhela a vekela leyin'wana a nga tshama xitulwini as you can see kwalano. A fanekele of course a perfumile el 17 tolo of course last night laha ku ri ti 14 ta September. Okay, mara Mthimbani of course ivi a ni sendela message around past 8 a fika claima ku ya admit exibedhlele ma vona mhaka. So text ya kona yaleyo Gagash ivi a hi kombisa yona as you can see. Gagash of course ifika a ba screenshot xexo, so leswo a ku ri after loko Mthimbani a sende ti-images ma yi vona mhaka leyi. So ku ya hi Gagash fika kombisa ku Mthimbani i deleting those images, that's what text leyi fika yi sukela na. Okay, hi ta sungula la nga fika kombisa ku my guy ne. So fika wona Gagash swa ku i Gagash a sendela Mthimbani ku wa swona le henhla ku Mthimbani. Okay, ya fika kombisa ku my guy, when you think I'm some small boys loyi nga huwaku na yena, of course ni kombela i ni sendela mali ya mina. Shopo leyiwa a ya mina no tirha da. And then nigga account of course for stupid things no ku va ni swi defend swilo swo fana swa wena ni hlamusela ku why nga tangi for stupid things, of course kwala. Ti-photo leti nga ni sendela tona a hi ta resend, so ku hi Gagash fika kombisa ku ti-images leti ti vona kwala ta Mthimbani a hi ta resend. I'm not really sure about that. Xi ni zame ku cheka ka ti-account swa ni ta maybe a lo delete Mthimbani, maybe a swi plane kahle because a ni tikumanga ni chekacheke various accounts ta yena a ni tikumanga. Then Mthimbani a fika a vutisa ku i ti-photo ta rini bra vona ni ta ku sendela mali ya wena back, of course ku va to cut the story short ni ta generate mali ivi ni ku sendela yona back. Okay, so ni helerile. So Mthimbani sweswi i ri wa ha ta sungula a generate mali hi kona a nga ta vuyisela Gagash mali, a swi twala swesweswo guys. Already yi herile mali ya ha ku hakeriwa ku vhiki rini a nga ha na yona at all. It does not make any sense. So of course Gagash asked a kombisa ku rini, then of course Mthimbani a fika kombisa ku loko se a recoverini, of course hi kona of course la nga to ku tiyimela, of course a kota ku va a performa, obviously a kota ku va a generate mali liya. So for now a nga koti ku famba xira xa ha fambi man. Ni ta ku vonisela na bag. I'll make sure of that. Va kombisa ku ni deleting those pictures cause I see ku you don't wanna hear my story, but it's fine. Ta yi kuma mali ya wena back as you can see, leswi Mthimbani a kombisa swona timhaka ta kona. Okay, then Gagash continued and wrote, mina personally
a ni na problem of course ku va artist of course yi nga fiki le 17 le timhaka to va yi na ti-reasons to twala or the personal reasons ti tele swa varia moxo mi kuma ku swi ta twala swo fana sweswo ya ya kombisa ku xilo lexi of course ni nga swi tolovela swo ka ha ri sungula swi ndleka ka gagaxa swo ku lava nga va tisa ti-reasons ta straight ngopfu swa kombisa ku but so ni ta senderiwa ti-picture ta khale ni miyela sorry ni nge endli sweswo swi nge tirhi eka mina sweswo loko ku ri munhu loyi i n'wi folowaka of course ti-pic leti mi ti vonile last year so i kombisa ku gagaxa ti-picture leti a ti postiweni last year unfortunately unfollow swa Mthimbani so like in a way like unfollow his content so like I'm not really a fan ya ni nga swivula tano I'm not a fan ya Mthimbani so gagaxa kombisa ku a swi postiweni last year mina I'm not aware of it 2023 ya kombisa ku ni run of course a business not some stupid arrangements i mhaka kombisa ku tin'wana ta ti-fans to mphunta ta swiphukuphuku va ta ku why mi nga lunghisi ka private mi humesa moya ngopfu n'wina ni vutiseriwe ni kokwana hi tiguxe ta mina to durha toro ni vutisa ku i kwini Mthimbani ni hluleleka nun'wa vinyo hi peace vinyo loko a tsandzeka no nwa ina ni byala byo durha ma byi tiva byi a byi rhandza ngopfu gagaxa byi rhandza ngopfu byala lebyi yini vitela byo guys ni ta vekela xividiyo na nxa ya khacina I think byi rhandza ngopfu byala lebyi a ni tiwini mi nga tsala n'wini byi tiva kwalano of course ya Mizalo of course i fika hakela mali ni n'wi hakeri double hakelo double kahle ya of mali of course leyi normally a n'wi hakelaka yona si nga byayelangi ku fika kwalano i nge ni byeli yin'wana event minyuku a ni yi lave tolo so swo gagaxa la it's clear his statement is saying i lava mali back a nga ha la ku twa swa i ta performa ka yin'wana event and stuff like that i lava mali so vuxaka I mean vuxaka byi clear kwala byi onhakile byi onhake ku onhaka byi onhakile a ni vona na manager plan yi respondini I think ni nga ni voni yi respondini screenshot lexi nga henhla hi xihlayini of course manager plan yi fika hi tibazi xikandza so a ni tivavisini na mina nga tibangi loko no penga na mina na so ni langa no dzaha ni tibini nomfu ya mesi ya vavaseni wo ni ba pause tanihi sweswi mi swi tiva of course ku manager plan a ya n'wi manage Mthimbani hambi sweswi a hi nga yi vonangi problem ya kona mi no hlamala Mthimbani xi tsutsuma laha mara nako problem a hi nga yi vonangi so ni nga vula ku management ya manager plan a yi va that bad in overall ku swilo swo ti humelelela of course then makumu ni ta mi siya na this post yi nga faki yi postiwa hi bra Nimza yi nga faki kombisa ku eka Mthimbani of course as your friend I just wanna thank you for the songs you are giving us and thank you for not joining whatever vafana va ka Gaza are busy joining Shokenda as you can see and then Mthimbani va kombisa ku amen so antivi guys antivi maybe anga kha vula ku maybe kumbe xana lava va kha buka ka Gaza vo khendla or kanjani I don't understand and another thing na ku xi eda i ku problem yaliya loko munhu a za a ndla swilo swo karhi a humelela veri iyo khendla which means va la ka Gaza kahle munhu i faka a hlupheka loko munhu o za humelela nyana a va na xa kahle nyana so i ku khendla a redzi loko ku ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe